бай ветеран біздің ең баяғы удобрение бойынша жооп береді Кыргызстан бойынша дефицит болбосун деп тапшырма койгон ошол боюнча аткарылды. Бросок Китая обеспечивает. Надзорный склад. Надзорный склад Китайга партнер болуп işletmekte bizim продукцияны Кытай. Надзорный склад Октябрьда açıldı. 30 сентябрьда bitirdi. Laboratuvarya orada Biliyorsun ya, laboratuvarya Ayılına gündü bargandan ardımdın oydup çocuğunam asıl geçsen de gelindin aylandı ötsem ozuna sen de gelindin aylanıp öpsem olsun